Osim zvaničnog protokola u koji se upisuje rođenje svake bebe, u borskom porodilištu postoji još jedan, nezvanični. Imena majki i njihove dece, veseli očevi, bake ili deke odmah po rođenju ispisuju i na zidovima hodnika u kojem su nestrpljivo iščekivali prinovu. Novopečene majke, ali one sa iskustvom kažu da nemaju ništa protiv što očevi ili rođaci odmah po rođenju deteta to obelodanjuju ispisivanjem imena na zidovima porodilišta. Jedan od načina je to na koji roditelji iskazuju svoje neke emocije i radosti u tom trenutku kad se tako nešto lepo desi. Nekad, šta znam, opet kad dođe mama neka da se porodi, opet se priseti pa se opet potpiše i da. Ima li vaših imena? Ima. Sa prvom bebicom, sa ćerkicom, 2005. godine. Tradicija ispisivanja grafita u borskom porodilištu počela je pre 2 decenije i to mimo volje tadašnje uprave. Međutim, novo rukovodstvo ima više sluha za ove sitne porodične rituale. Ništa nije dovelo do toga da ostane onako kako smo mislili, na kraju je ostalo ovako. A i ovo ima neku svoju vedrinu. Na drugim mestima toga nema, čak je lepo. Mnogi koji su videli ovo u početku iznenađeni, ali iza toga i prijatno iznenađeni, pa su mnogi rekli da je ovo nešto što treba i zadržati. Iako se zidovi povremeno kreče, to nema velikog efekta, jer već sledećeg jutra na još svežoj boji osvane ime novorođenčeta koje je prethodne noći ugledalo svet.